Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nongyalam ka All Jaintia Muster Rural Workers and Labourers Union haka arpu pratarik nailar ahjar pusau haba ajingkren syakilat patai kubor kila penpau ke jingbom sngo yaham halor ke jubab ke bala ai de menteri rangba ke jela ukan rat ke sangma ubala ong baya ke Meghalaya Regular Casual Workers Scheme sejak khandai spa khandai punriu lapen trikam habaro ki snat trikam jong ki office bapher kakong dayo wan pi yakai president ke ginhun kalau ong baya ke scheme hadu menta om shem na pentrikam habaro ki snat trikam kalau pentip ru baki don kitanat ki bala pentrikam ke scheme kum hakatanat water and soil conservation Hendrik ki don pat kitanat ki bahadu menta om shem la yo watang ke status ru kum tana kalian ke seng kalau kerpat ke sorkar jela bala kumnu ka diban pentrikam no ke scheme habaro ki snat trikam to menta kasi ngadai dayawan piakai na resident jongka All Jaintia Muster Workers and Labour Union kapang menta kasi mangikwa ban keren naga benta kanika start question jong isa Miral Bon CM MLA na nangpo bila keren nga hang to RCW naga benta jong ki daily wages ni ya kanika answer ba isa CM ila answer manin gasni ba ila ong ba ya kanika scheme la implemented habaro ki department naliang jongi ha Jaintia Hills ni syamba kamdai kumta don ki department ki ba long lightly ki point the number 1 kadai ka fully implemented don ki department ki ba half implemented don ki department but non implemented ya kani ka scheme ya kani ka fully implemented kadai tang ya kani ka water and soil conservation department nang taga horti agriculture kani ka half implemented but kidai ki PWD hakani kipen half implemented jangan kaki antang ya ka status ya ki muster dan ni daily wages ki badan habaro department ki badan ko Jaintia Hills dan raya ke scheme ka ya ka tu ka benefits ke badan ko ka scheme pa ngimdan ngimya jangan to ngimya ta ka status ya ka non implemented pa ni dan ka PHE department bat kanika art and culture department kini tang ya ka status ru kimya deskawai pat ni sosi na kalian kasanjoni na marba haka education department pat dan kiba muster ki badan hangni ha department bai tang ya ka to ka status ru kimya hnrei ki yo pat da ka ba ki le ka case sa high court da ka order jong ka high court ki yo pat ya kanika status jong ka RCW hnrei yaki benefits pat ki badan ko ka RCW kimya hadu menta te ni na liang jong ka seng ni akblay ya ka sarkar ba hoon ni ba ya kanika scheme Meghalaya Regular Casual Scheme 1996 kala don ka to ha uni ubna September kan riu tore kan yo aku prasna te ni na kaliang jongi ka seng ni akblay ya kanika government bamenta ba ha kanika government ni la pentrekam kala pentrekam ya kanika scheme hnrai katkum karata jong kanika scheme at pas nem kandak kato ti niya iba habisna menshwa nim yo ni jong toy baro hnrai hakani pat kakanti niya ni akblay usian jongi kontrak ke sama ba haki department prepare don ki bala pentrekam don pat kumbanga omutan ki bapat pentrekam bro ti ni kapat usian jongi baun ai hukum leni ai ka jing kran nei ban hukum yati officer habaro ki department di badan ko Jaintia Hills bakin pentrai katkum ba isar ila juba ba kani ka scheme kala pentrai habaro ki department tingi ni kermen scam ba isa kontrak ke sama in yok snow lang ba kani ka conference jongi ba intip yo le se ba ki claim tip ya gani ga bajia ha Jaintia Hills dan naga taka daw ni kwa ban pensyai tingin ngim dan ru kono ke jing ketno lani ngim dan ru kono ke jing against ya kino ki government nado kata kes 1996 adu menta ni kwa ba
ngin penbaik ngi kwa sokar bakan penbaik ya kini ke skim kenang ba ngi kum ki daily wages mengin yo ya kini ki jumentoy baro ba habaro ki department baro ki masrol lani ki daily wages kin yo ya kini ki jumentoy namar besngosi dan ini sengorem kum ki nong belas ngiru kini ke skim kala dan ado kelas dan hendrai hado mentan kala dai ban ya syak hendrai ni sengsi ban ong badang dan show ki department ki ba tang ya ka status RCW kim padia tengi karpat ya ka government ni karpat yo ki MLA habaro sanpung khandai ngot bekin ong habaro ki officer in charge jongka department khamtam di bidang hajai hills bekin snobha ban le ya kene ka scheme khnang ba ni baro kinong balas ni ngin yo kini jimon toy baro dan dengan yang jongi tentang kita ini mar kumbala om pibi ko di ba merubo ni nak nak bakla deh tapi punya hak ke jingfo susi minister kalau benar mang clarify buat di department skim pak implement yang ngim om raba I meral gon in sin MLA anok po be bakla ndrai ni kemen be ila be sikenika jingkali ke start question ngila yo ai ka answer ro ngila yo I aku website jong ke government ba isar ila juba mau habaro ke department la pentrika hendrai ya kani ke jing tho pat hagis nem na do aja khatra bangila don kani ke sengjongi tengila ana do ketiki por ngila asi ai hadu kani ka khanyo tarik puna agos hakani ke tio blada kio I ya ka general 9 annual general meeting jongi bangila habato ko por ngila ai ke jing tho nadu aja khatra hadu kutu kesing khanyo tarik ni ai ke jing tho ya naga benta kani ke scheme Meghalaya Rural Casual Scheme 1996 ba hajai dia hilsi dang don ki ba 4 pentrika dan kawai ni sosi ru namar ba hakani ke scheme la dangi yo ye kitu ki mastrol ki bala trai la chantat life ho le ko asnen kila dai ban chong thai no hakini ki sneman bon nrai tam ya ketu ke category wise ki bala dai ban yo highly skilled ru tai kata ru kim yo te tengi kermen ni kepa ru ye ke soka bakin pentrai kam no ya gane kenang ba kini ki bala senior mo ki bala trai slam kenang bakin yo kan ban enjoy ya katoka benefits ke badan ham tu ya kini ka senjam house nem aja kapra aku por ba minai dawa sorka tu por bagin yo bagin ki kata ke wages aku tu por ni sta na contribute kelas sta na ki tinggi negeri yang keseng yang bagi cesong biang insilum jingelang yang paro ki masrul dan pok jen tiang lang ke konkret menta swagi nomor kumbaga minta nila itegilang berkelarkan nomor kanya cara ke ketir kikot aku juga porde lega sorkam sa tingin cesong biang bisa rai ke dengan nak cepat nomor bang minta sharing session session dan bagi sesi dengan session pada sejam cepat ini sering ini dengan association with ada yang sama ke streng hi manta bro de dan ada spa mesti tu menta kata umur las nomor buat bat di antara jadi setengah jadi sekitar dari nantam ni kata nomor badan kat tu kali tu mikmat sudah sama kata ni kena bisa dari mata di ada spa nomor masih nombor kedai lima kali keseng kepala sedangkan kuno ban yo ka hak dengan mesti bro buat jadi sebab simbang nak tri jadi sebab kala okey